Kad smo bili mali, voleli smo slatkiše i nismo se svađali oko čokolada. Voleli smo sve ljude i nismo se delili. Voleli smo da živimo i znali smo da živimo. Želeli smo mnogo, a sigurno smo dobili najlepše uspomene. Ovo je minut za vreme Kad sam bio mali i još sasvim mladak. Kad smo bili mali. Jeli smo viršle iz crvenih kioska, pili smo jogurt iz trouglastih, odnosno piramidalnih, preciznije pakovanja, a nakon toga uzimali smo Kinder Ladu. Tako je otprilike izgledao jedan obrok. Nego tu nije bio kraj. Ne, onda su na scenu stupali roditelji, jurili nas po kući kako bi nam dali još nešto. Pastu za zube. Neko je možda imao konac, neko je možda nakvarno samo ispirao onako usta, ali svi su u stanu imali bar jedan kalodont. Dakle, volim zube kada se zacakle. Kalodont, posle rata u Srbiji poznat i kao kaladont, bio je zapravo austrijski proizvod kod nas pravljen u Osijeku. Dobro, to je nekad bilo kod nas. Kalodont nije bio samo pasta za zube, ne, to je bila i čuvena dečija igra. Klinci i dalje znaju pravila. Svrha ovog je da moramo, znači imamo 2 sekunde da odgovorimo, to je da nastavimo neku riječ od suparnika. Znači ako je banana, mi moramo neku riječ na i ne smije završiti na ka, jer onda inače kalodont. Sad, koliko je kalodont i dalje u lepom sećanju i kao pasta i kao igra naravno, vidjeli smo skoro i u državnom poslu. Kajmak, ajde, neki kajmak. A? Ajde, da završimo, platiš doručak ili... Ajde, ti nemoj da vrdaš, požuri, gladan sam. Lepa vest je stigla za ljubitelje ove paste, ili bar za one koji su nostalgični. U Osijeku se opet proizvodi originalni kalodont. Sad, ovo nije reklama, da se razumemo, nikako nije. Ovo je samo sećanje na nešto bez čega nismo mogli da odemo na spavanje posle nove epizode Boljeg života, ali ni da krenemo u školu posle jednog sendviča sa margarinom i pekmezom. Kad smo bili mali i sutra u 10:10 samo na Radio 3.